Governor ma Bomet Hilary Barchok odok ne jagoro maduong' mar duond bura mar UDA Cleophas Malala ewi wach mar keto kum ne moko kuom jokanyo mag duond burano moloyo to mago ma nyayo lwenje ma piny e UDA. Moko kuom rowere mawuok e kaunti ma Vihiga bende dok ne Malala ka giwacho ni nyaka miye luor kaka jagoro maduong' mar duond burano kendo giseyo jogo ma osebedo ka nyise achaya ka gilero ni weche makamano nyalo kelo ywaruok kendo pogo duond burano. Gwandruok osebedo ka gidore e kinde moko kuom jotelo mag UDA ka ahinya kotenore kod pok mane mag mwandu e piny owacho mar Kenya Kwanza. Hawajaongea na sisi tunawaambia wakati Malala anapigwa vita, hiyo ni kupima maji miguu inafika wapi. Kwa maana baada ya Malala hatujui nani mwingine wa Western atakaye furushwa katika kile chama cha UDA. Na tunasema hivyo kwa sababu kuna vyama tanzu ambavyo vimeingia kwa UDA. Na hivi karibuni Malala ataanzisha kampeni ya usajilishaji wa vyama. Na sisi kama wananchi wa Western tulikuwa tuna imani na chama cha UDA na rais pia ajitokeze kumtetea. Sisi kama wakaaji wa Vihiga tumekataa kiongozi wetu Malala kudunishwa. Malala amechaguliwa pale Kakamega kutoka kwa sub-county 12. Tumeona wale ambao wanamdunisha wanatoka kwa sub-county moja. Kama hao ni wanaume, wasimame gavana kule ambapo wako. Vile ambavyo Malala alisimama kule Kakamega na akapewa kura.